Bena bata munene wa silikali nene kwesela mubeani wa uiti kumanethia NND ulwa wala ni umwe wa kuitia wa uiti wa sha nundu wa aingi methitwe mainya matekwelewa ni uthukumi wa sha ni kwena namasi wa Mbua Kalondu ula ni obisa wanzama ya kusisia uthukumi wa mebea ya kisilikali kana Office of the Ombudsman ela watambuka sivitali ni wa Machakos level 5 kusisia maundu ma uthukumi mawalanio wa sha ndambukani ela mende na kutoa isema sivitali ni kipathukanio ma county sionthe dan munene kuma ofisini usu wa Ombudsman ni kana thina munene ula wende kukumila NND masivitali meki vuthukanio kaunti ila maende na utambuka ni kwitha NND ingi matena umanyi wa kana mailito tambuka sivitali cia level 2 3 nikenda kutetheka na kinandu cha sha undulaju aingimo methito maitambuka masivitali ni ma level 5 tatene na kwema utetheka na walniosu wa sha na among challenges ila tuonieva level 5 hospital ya Masako ni kana nundu ni level 5 sheria ndi kwitikilia mokosa kuita awau kutumia sha kwa outpatient lakini sheria ni kumetikilia kuita awau inpatient ko awau ala twakomana namo aingi ma outpatient me frustrated nundu maitona kuitewa ba level 5 na nivo matwe maiteawa ni hospitali la mesi maiteawa na meiwa mathi level 2 level 3 kana ko at the end of the day they still meukova level 5 na moka level 5 sha ndio matethesia nundu nongina nundu yo ndi alaiwe ni sheria kuita outpatient na sha kuwa sino mama thinamwe ala tuonie so far lakini tuitha collect information across the country hospitali monde na no to visit private hospital na tusioke to visit mission hospital na kana to compile a comprehensive report na tuituma na report yesu kula kwe serikali ni kana deal na challenges isu na improve services ya sha nikitumini kivala wenda yumuvea wa uiti vanthi ya Kenya nola wa kaunti makwatieni na kuendea kuelezea NND yulu wa undu mailite utumia walinio wa sha kwambililia masivitali ni alamanthi matinamba utamuka masivitali ni ma level 5 nikenda walinio utone uthukuma undu vailite Pepata wa system kwanza NND ma sensitizewe ni kana mamane palama ile kuthi na bala hospitali ila si kuita outpatient na sha kyune kindu cha bata muno na systems ila sikiitwa na sio ni sia ile kuitha simplified na bala meki ya system ya kwa sia u level 5 ndi kuosa outpatient immediately maybe ma consider kustaga that process ni kana level 2 level 3 ila si around ya si kie facilities enough na si support wa wisa either ni si kunengane uitiula waile ni kana NND maitewe ku na sha effectively na maeke kwitha me frustrated ni ndambuka ila maende na utwaisya kaunti ni siki vuthukanio vanthi ya Kenya kuthuima mathina ala methitwe maisonzo ma NND na methitwe mainungunisya ofisini Daniel Muonkela, Mutungu TV kuva kauntini ya Masako.